abantu bavuga ubuntu gusa bakaza bagira ngo ubuntu ngo ni iki ubuntu ni Kristo ariko uzobaza uburyo byamugendeye usomye Bibiliya ukabona agahinda wa musi yabwiye abigishwa ngo ese ndimubashe kubana nanje amaso ndimubishoboye ko murananirwa gusenga mugiye kugwa mu mosha mwatewe kera kiranuka ntitukira abacu ngo twigenge kuko aho twakuwe twaraguzwe si ukugurwa konyine gusa twari imbata zatetswe Yesu Kristo aritanga ararwana aratuzana si cyo cyonyine gusa twari imbata ziri mu ideni tudashobora kwishura nta kiguzi twari gutanga ariko Yesu yemera kuba ikiguzi kugira ngo abone uburyo yishura wa mwenda twongere dusabane n'Imana twaranyazwe Mana yangiriye neza sinababwiye iyo Yesu Kristo atamfata mbere nubaye El-Shabab iyo atamfata mbere agatinda kageraho nariko nshaka kugera nabaga mubi shitani nuko shitani nuko izihemba nabi nyine igahemba abantu urupfu ariko no nyine ngira Imana Yesu aramfata kirikare namanenjira ngo ninjire ndinjire navuyeyo nanye mviriya namanzanje wese n'ubwenge n'umutima n'imbaraga n'ibyumviro ndazi kandi nawe urabishoboye ban Yesu Kristo amaze kunesha ntiyari kuduha impano ataradukura amaboko ya shitani twahawe impano nyuma yo kugira gute yo gukurwa amaboko ya shitani haravuga ati dore gangiza impano ko mbanyaze nukuvuga ngo ibyo mwabagamo nimubireke nimuze rero mbaha impano mwari mufite izo kunywa no kubesha no kuvuga nabi n'uburakari muze rero mbereke imbuto z'umwuka ubugwaneza kwihangana ibyishimo umunezero muze hano muze mbapacika impano tayugira tuyizi nubura cafurafura muje ngo sinza amenye yanje tuzumenye yawe kuzumenya kurya kutazubibaza ngo dusubire dusabane n'Imana kugira ngo dusubire twitwa abana b'Imana sema haleluya hari yakenewe kwishurwa umwenda twari mu mwenda kandi twari gufata utawishuye mwibuke mu isezerano rya kera ngo umuntu yarababarirwaga hapfuye inka ariko buri mwaka cyacake gasura kagaruka karibu sana Hakuna watu hawasikii lugha hii mchungaji anatumia? Kama hakuna Waswahili basi. Kuna mtu anaelewa Kiswahili aelewe hii kilugha, ainue mkono tafadhali. Hakuna, na akikuja mtatuambia. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe kandi kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubw'ikaze bongeye kutwakira. Bashumba turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Kuko yabivuze by'ukuri ndibaza ko umugisha mwagabanye ni kubera ababyeyi. Kandi nanje ndashimiye ko tubanye. Nta mugambi nari mfite wo kuzino kandi nubwo nari kubatekereza sinari kuza kubera inzira zisa nizigoye kandi namwe ntimwontumira. Iyo mubabo kuntumira mamwe arantumiye ariko kubera ko mwabonye bigoye nuko nyine mufatiraho kubw'ababyeyi. Mu byo mushima mubashimire
ubundi nari napanze ko nzaza nkabicara iruhande ukwezi kose ntabava iruhande tukaza twiriranwa bukira gutyo sinje ahantu. Ariko nyine abandi baba bakeneye ngo tuvuge, ndabashimiye ko bambwiye ngo nze vuba kandi nza mbizirikana ku babyeyi. Ndabitinya cyane, ntinya ko umubyeyi yobabara, nza mbirwanirira. Kuba rero naranasanze ari bazima no gusanga ababyeyi bakakwishimira ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye. Ukabona umutima uraruhutse, ni cy'agaciro. Naje mbahaye kazi babyeyi, mwatureze neza kandi ntituzabakoze isoni, ndabizi. Nakiriye kandi uyu mubyeyi uri aha, ni umukristo nshumbye. Iyo mvuga ubutumwa nzi ko hariho abantu banzi cyane cyane nshumbye, biza binezeza kuko mbanzi ko yorenga hirya akababwira ati biriya avuga sibyo cyangwa ibyo avuga nibyo. Iyo mbwiriza nzi ko abantu cyane abakristo kuko hari uzurenga hirya akavuga n'ibyo adakora. Nishimiye rero kubana nawe mubyeyi, urakaza n'Imana iguha umugisha. Ndashimira kandi musore natumiye ngo aze gukora ibya kamera, sinarinzi ko ari hwiye ariko nawe nari namusabye. Nawe ndakwishimiye cyane, Imana iguha umugisha kuba twaravuganye ugasohoza icyo twavuganye. Ndashimira n'abashumba kuduha umwanya. Ibyo byo nzambivuga buri gihe cyose, ngira utuntu tumwe dutandukanye, ngira ngo n'abandi none nkagira impungenge ko nshobora kuvuga ugasanga urarenze umushumba akabayo bitamugwa neza. Noneho muri icyo gihe rero iyo mbonye umuntu yantumiye akambwira ngo bohoka avuga, nza numva merewe neza cyane. Bashumba, Imana ibaheze umugisha kubwo kutwakira no kutwishimira. Ndashimira abakristo twabanye ejo n'uyu munsi bakabaje. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dukomeze kugira ngo ducungure umwanya. Ni harya Baroma igice cya 6 n'umurongo wa mbere, hanyuma dusome 14 na 18. Abaroma 6 umurongo wa mbere 14 na 18 gusa. Abaroma 6 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Nuko 14 ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko 18 maze mubatuwe mu byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Amen. Amen. Ngira ngo sinsubira inyuma cyane kubera ko nabonye ibintu byagenze neza. Byagenze neza, abantu bumvise. Paulo yaranditse ngo ntitukira abacu twigenge. Yesu yigeze kubwira Yohana Petro, yabwiye Petro, aramubwira ngo igihe kizaza kiri imbere ngo uzagera ahantu utaziyambika, hari hundi uzaza ukwambika, utazambara ko ushaka, hari undi muntu uzoza ukwambika. Umwana iyo akiri muto ntaza yambara umwenda ashaka kwambara, ahubwo yambara uwo mama we ashaka ko yambara. Aranamukubita iyo yagumye kugira nk'amatwi mabi,
azamukubita akamubwira ngo uyu niwe wambara. Hariho ubwana bumwe nyine usanga mu mutwe udapanze neza, akaririra umwenda utari wo bapanze kwambara. Nuko tumaze gukizwa rero twakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Aravuga ngo azaza, Yesu Kristo yaravuze ngo nzaza na data tube muri we, ariko kandi naho bikavuga ngo natwe tube muri we. Tuvuye mu bubata bw'ibyaha byari byaratubase bikadutegeka n'amategeko, ubuntu buravuga ngo ndababata nanjye. Mwibuke ko mu Baheburayo havuga ngo Yesu Kristo niwe gukiranuka kw'Imana. Aha bavuga ngo tuvuye mu bubata ngo tubatwa niki no gukiranuka. Gukiranuka kandi ni Yesu Kristo, kuko Bibiliya niko ivugira avuga ngo Yesu Kristo niwe gukiranuka kw'Imana. Imana yarebye uburyo yotwereka gukiranuka kwayo, irabishakisha ibona ndi twobishikira, izana Yesu. Nuvuga ngo ushatse kumenya gukiranuka kw'Imana ni ukurebera kuri Yesu. Noneho rero ejo twaganiriye imbata ya mbere, tugiye kuganira imbata ya kabiri. Rero ubwoko bwa kabiri bw'imbata. Iya mbere twavuze ko yari imbata yaguzwe. Turabazanya ngo ese natwe twaraguzwe? Twarabyemezanije ibyanditswe byera, nta kintu nja hirya yacu n'ibyo ndi buvuge, kandi ndavuga ibiri muri bibiri. Imbata ya kabiri rero niyo tugiye kuvuga. Imbata ya kabiri ni yafatwaga mu ntambara, matekwa igafatwa, intambara ikaba, bahamara kuba intambara, noneho umuntu agafatwa, yamara gufatwa yatwarwa akagirwa imbata. Tuwatetswe azashika akaba imbata, azakoreshwa uko wamutetse ashaka. Reka tubanze tubisome muri Bibiliya, tagira ugira ngo none nibyo ntoratoye ahantu. Abami ba kabiri ibice 5 n'umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Abami ba kabiri ibice 5 n'umurongo wa 2 n'uwa 3. Soma. Ibice 5 umurongo wa 2 tugeze ku wa 3. Icyo gihe Abasiriya bajaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye baja mu gihugu ca Isiraheli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa muka Namani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Amen. Jambo ndibisobanutse. Aya makuru nimuzamu yavuga. Ngiyi imbata ya kabiri rero. Urugamba rukaba, intambara ikaba, yamara kuba hakaba abantu bamwe batamenye ikirere, barwaniye ahantu batazi, bakabafata, akiruka ndamenye uburyo yirutse bakamusinkira. Hakaba abandi rero intambara ikaremera, yaremera ikarusha barya amaboko, bakabafata. Kandi abaza guteka ntibaza batora uwo bateka. Mwumve batetse akana k'agakobwa, nta musirikare bafashemo, bafashe akana k'agakobwa barakajana, kama gashika kaja mu gikoni. Timumvise ko bagageze ako mu gikoni. Ngiyi imbata. Turaza kugaruka ngo ese turi muri ico gice. Ndashaka kubereka ko twebwe ndi dukwiriye kwigenga, twebwe ndi twokwigenga, twakuwe habi, si hamwe gusa. Nzavuga ubwoko bune bw'imbata. Ndacyari kuri ya kabiri. Twari tworohewe, matekwa umuntu watetswe. Haba n'utafatiwe ku rugamba
bakamufatira gusa bateye mu muhana bamara ntiyari ku rugamba bakamufata uzugira ngo azayoroherwa bazama bavuga bati ni igipe kimwe utese twarateswe natwe ryari ndaciye nsoma ibyanditswe ndahagera itangiriro si ibyanditswe 14 n'umurongo wa 14 14 n'umurongo wa 14 Tangiriro 14 umurongo wa 14 haravuga ngo Aburahamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri yafashwe iki yafashwe mpiri aho atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana umutwe wari wigishijwe kurwana hari bamwe baho ngaho bagiraga bamwe bo kurinda nk'abantu hakaba n'abandi bo kurwana bavukiye mu rugo rwe rwa Dawudi rwa Aburahamu aho 318 aho barabakurikira bagera i Dani Aburahamu n'abagaragu be bigabanyamwo imitwe nijoro barabatera barabanesha barabirukana babageza i Hoba iri ibumoso bw'i Damasiko agarura iminyago yose ya Loti mwene wabo n'ibye n'abagore nabo n'abandi bantu nuko cyane ngiye gusobanura aha hantu iyi mbata iyi yatetswe ngiye kuyivugaho ibintu bine icambere yashoboraga kugirirwa imbabazi n'abayifashe nta kiguzi gitanzwe bakagira imbabazi nanje nigeze kubona rimwe abantu batera ahantu mare gutera bafata umuntu baramuzana ngo buce bamugirira imbabazi baramujyana bamwereka iyo yari yavuye ati genda narabibonye nta kiguzi ntawamuriye urwara ntawamukozeho baramubwira ngo genda cya kabiri yashoboraga kurekurwa hatanzwe ikiguzi iyi yafashwe mateka hakaba ikiguzi bakagenda bagatanga ikiguzi narabibonye mu minsi ishize hariho umwana wa muramu wanjye yari yafashwe nuko basaba amafaranga turayatanga baramurekura yatetswe cya gatatu yashoboraga gucika yonyine igacika ikareba ukuntu ikaneka yamara igacika iyi ni ryafashwe amateka cya kane yarekurwaga habaye intambara mwumvise uko byavuze Aburahamu yari afite ngo abasirikare batojwe kurwana noneho ngo buce baraterwa ngo baterwe bafata abantu n'ibintu ngo barabijyana Aburahamu ngo ashakisha abasirikare arabazana bakurikira barya abanzi bararwana ngo amare kurwana bagarura ibintu n'abantu abantu bari banyazwe bagaruwe yuko habaye imirwano bari bateswe ntibagaruwe kubw'ubuntu ndambabazi ntawacitse ntawarekuwe habaye intambara ngo hamare kuba intambara babona kubagarura ikiguzi cyaro kurwana ese twari twaratetswe natwe ese hari icyo bibiri bivugaho ariko turi imbata ye ariko yime turi imbata umuntu wabahenze akabahenda ngo umuntu azuza yigira uko ashaka ngo yisokoze uko ashaka yambara uko ashaka barababeshe
uwabigishije ubwo butumwa yarababeshe. mbanza kwireba njyewe imbere y'Imana, mbere abantu batarandeba, kabanza nkibaza ngo ese ibi ndimo nibyo Imana ishaka? Ese uku nitwara niko Imana ishaka? Ese uku mvuga niko Imana ishaka? Ese uko ngenda niko Imana? Ntarareba abantu, mbanza kureba Imana. Imana kirabivuga hiki. Sema amen. Kubera ko mfite ungenga. Imitwe gusa ngo ninde undeba, ninde ukureba nyine? hari wagupfiriye, uwagupfiriye ni ukureba. Nk'abandi ko barakubwira ngo uri smart, ko baragubesha. Smart kurinde eshitse none siko bantu basaze. Kera hakuzi kera ubundi twageze twiga twarangiza primaire. Umuntu wese uja kuri secondaire wigaga yambaye ikabutura kuri primaire, iyo agiye kuri secondaire yambara ipantaro. Siko bisobanurwa kugira gute? Kukura. None twebwe abagabo b'ubwana bari mu kuva mu ipantaro bakaja mu tubutura. Mwebwe kizungu gishenzi. Kabisanza hari ibintu nza nibaza bikanshobera. Uko abafaransa bazavuga ngo ni retrograde, gusubira inyuma. Uko no gusubira inyuma mu bitekerezo, mu bwenge. Nta muntu uko no gukuruha uje hasi. Kamaze ngarukanga za ndirimbo zibiri. Twari imbohe, twari mu mibabaro, yatubohesheje ingoyi, Yesu aratubohora. nakona ariko nshaka twari imbohe kandi mu kubohwa twarateswe. Bibiliya ivuga ngo mu ijuru haba intambara. Siko Bibiliya ivuga? Haba intambara. Twebwe titwakurikiye Satani kubera kumukunda, titwayobotse Satani kubera imirimo ye. Habaye intambara, ngo haba intambara, Satani aratunyaga, ngo amare araduteka, tumetekwa. Twebwe abari hariya hanze barateswe. Numona uhereye mu itangiriro, kuva umunsi Yesu Kristo avuga ngo uyu ngo azakumena umutwe, uyu nawe ngo agukome ku gatsinsino, niho intambara yahereye. Aho Satani yamavuga ngo akazareba ninde uzamena umutwe. Nico cyatumye avutse Kayini na Abeli. Bibiliya avuga ngo ituro rya Abeli ngo Imana iranezererwa. Kayini arabimenya, yamavuga ngo Satani yamimucamo ati Abeli n'uyu, niko kumwica. Naho intambara yabaye umuntu amaze gucumura, habaye urugamba Imana kugira ngo isubire ducungure, hategerezwa kuba intambara kubera ko twafashwe. Ndasoma muri Bibiliya biranditse, ndabisoma nabonye muri Bukavu hari intambara yabaye, abantu bari bafunzwe, haba intambara, bamena perizo babona gusohoka. Indwano muze mugira ngo agakiza kavuye kure, timukaza mucheza ngo ubuntu. Oya, kame mugarimu Yesu Kristo byaramu
Bibiliya ngo yabonye gusa n'Imana atari ikintu cyo kwira gute cyo kugundirwa, kugira ngo urugamba rube Yesu Kristo ashora urugamba Imana. Hari yategezwa kugira gute kubanza Imana ngo ise n'umuntu. Nubona umuntu aguhaye igihumbi tukagire ngo kiroroshe, uzobanza ubaze uburyo aza kironka. Kuri wewe ni cy'ubuntu, ariko kwa kiguhaye kime mugarimo. Amen. She. Abantu bavuga ubuntu gusa bakaza bagira ngo ubuntu ngo ni iki. Ubuntu ni Kristo, ariko uzobaza uburyo byamugendeye. Usomye Bibiliya ukabona agahinda wa musi yabwiye abigishwa ngo ese ndi mubashe kubana nanje amaso, ndi mubishoboye ko murananirwa gusenga mugiye kugwa mu mosha mwatewe kera mwamare kumufata ntibahunze bose, hari uwo basigaranye. Bibiliya avuga ngo Yesu Kristo yababaye imibabaro itatu. Yababaye imibabaro y'umubiri, ababari yo mu mutima, ababara niyo mu mwuka, ko ari itatu, kandi nta wundi bari kumwe. Ese ko birumvikana? Twari twaratezwe kugira ngo dukurwaho twari turi. Habaye urugamba, habaye intambara. Satani ndi yaturekuye ngo yaturekewe. Iyabo yakuturekura ku muntu n'abandi bayarabarekuye aracyababosha. Titwagiriwe imbabazi gusa, habaye ikiguzi. Twebwe habaye indwano, haba n'ikiguzi. Tibyari gukunda ku kiguzi gusa, habaye ikiguzi. Ntitwabohorwa biranga, habiki intambara. Kandi intambara yabaye yari Bibiliya iravuga ngo uhereye mu isezerano rya kera hari ubuntu n'amategeko. Amategeko yaravugaga ngo umuntu agire gute apfe, umuntu apfe, ni ku itegeko ryavugaga. Ubuntu nabwo bukavuga ngo umuntu ababarirwa. Ibyo byari ibintu abantu bize ku ishuri, baravuga ngo ni ligne parallele, ni mirongo ibiri ibangikanye idashobora guhura, yogenda gutya ikazagera ku mpera y'isi itarahura. Ni ukuvuga ngo niko byari bimeze. Amategeko yaravugaga ngo umuntu apfe, imbabazi ubuntu bukavuga ngo nababarirwa. Yesu Kristo kugira ngo yuzuze ibyo byombi abihagarara hagati, haravuga ati amategeko abeho, ubuntu bubeho. Biragenda ngo bije kugera hari bisanga umusaraba. Amategeko aravuga ati umuntu apfa, Yesu ati ndahari ndapfa. Ariko ntibari bazi ko hakubiye muri Yesu hari mwiki, harimo imbaraga z'ubuntu. Gushira ku itegeko kuba kurarangiye ku musaraba, noneho ubuntu Yesu Kristo abaratsinze. Sinzi indirimbo bazare Calvary, tandirimbi haba ivuga Calvary. Ibaho ivuga gute? Iyo sibyo? Kondekiteri w'indirimbo ninde? Tawari ni wewe? Ni wowe uhagarara iby'indirimbo? Ubwo biravuga ko uzi kuririmba nawe.
mugire mureke ubunebwe. Ese ko birumvikana? Twoha Imana icyubahiro. Haleluya. Yandirimbe ejo twaririmbye ngo Mwokozi alituondoa natunzwa shambani. Hariho mu Giswahili, hapana Giswahili cha hano kiza gihengama naco, Igiswahili cha Tanzania. Kutunzwa kubamwe ibintu bibiri. Kuna kutunzwa k'umuntu urwaye, hakaba kutunzwa ko kugaburirwa neza, kubeshwaho neza. Tumeondolewa porini tukaja kutunzwa hapa shambani mwa Mungu. Aha ni mu murima w'Imana. Aha ni kwa Yesu, ni mkuu Imana, ni mkuu Imana. Hanga tumekuja kutunzwa. Uyu muntu akuwe mu ishamba ntabara amahoro, abakurwa mu ishamba bakurwayo n'intambara. Niko bimeze, inyeshamba zikurwamwo n'isasu n'intambara bakabakurayo. Twari mu ishamba ntitwari kuvayo, twaratwawe na Satani. Sema amen. Yesu Kristo adukuririya, ararwana. Tulikuwa tumetekwa na dhambi za ulimwengu. Mirwano, habaye imirwano. Habaye Efeso, soma rwandiko Paulo yandika abanyefeso. Na sasa natunzwa shambani. Hakoima abantu batari mu gukira baraje hano, ntibabyibuhe mu mwuka, ntibabyibuhe mu mitekerereze, ntibabyibuhe mu mikorere. Mwabaye gute? Mwaje kugira gute mwabarwayi mutazamukira? Sinukuri kw'Imana. Umuntu yobaho uko yabaye undi mwaka nukundi ukaza undi ukaza nuko gusa ngwaza yamaze akama yicara inyuma nuko bantu binyuma bose nubona umuntu mumbabarire kubabwira gutyo. Umuntu wese uzozubona iteka ryose n'inyuma ntaraharanira kwicara imbere ntaco muvuzeho nyine kuko ndi hano ariko naringize ngo mvuge. Ntuzakunda kwicara inyuma gusa ngo yicara inyuma kubera iki? Tuzogusengere no mu ijuru bazakwicaza inyuma nyine. None nibyo ushaka mwebwe mukunda inyuma. Uriya mubyeyi ngira ngo ejo ntiyarahari. Wari uhari ejo? Ninde wabwiye ngo murebe inyuma? Hako murebe namwe, murebe matsiko. Timureke nje warwana urugamba nje nyine mugiye hako nyine nubundi mwari mukuriye kumureba. Undi se murarekereke. Soma rwandiko Paulo yandikiye abanyefeso igice cya mbere 21 n'umurongo wa 22. Sindasomaga kirya cyanditswe cenyewe. Amaze kudukura amaboko ya Satani, irangwira muzana yamimuzamura. Sema amen. Sema haleluya. Ese murahari? Haleluya. Murayizi uko waje kugira gute? Nakanwa kuri akanone nakarashira no ukuntu uvuga ngo wame karama gashira kandi sakawe ntiwakihala ntiwakaguza wamyuvuka usanga ufite akano bo gushira hanze ururi mugira wewe bagutwaye hanze. Ariko hanga akamayisha ukagira ngo umubikira. Ariko Yesu Kristo ndiyashizwe hejuru atabanje kunesha. Nyuma y'urugamba amaze gusinda abona kugira gute gushirwa hejuru. Soma Zaburi. Ngiye gusoma rero ibyanditswe bibiri bisobanurira ijambo. Zaburi 68 n'umurongo wa 19.
Zaburi 68 n'umurongo wa 19. aravuga ngo urazamutse uja hejuru. Ariko umfashe usome ubifitemo ubushake, ubifitemo imbaraga, usome utanunirijwe ko ndabona urameze nka neza ntumeze nabi. Ijwi risohoke, usome ijwi rya merisohoka nyine kurasoma nk'umuntu cyangwa niba ari abatazamuye inani nibazamure nibakuzamurire ko ndumva bagire cyangwa bakurebe ni mikrofone imeze neza. Ko ndagira ngo ari muri koma. Zaburi 68 umurongo wa 19 haravuga ngo urazamutse uja hejuru ujanye iminyago. Ujanye iki? Ujanye ndaza kubisoma hariya uraza uyu ni Yesu bari kwavuga. Urazamutse ujanye iki? Iminyago iboneka iyo umuntu yarwanya akanyaga. Ese ko birumvikana? Genda rero. Uherewe impano hagati y'abantu. Aho uwo ni Yesu. Ni koko uziherewe hagati y'abagome nabo kugira ngo Uwiteka Imana ibane nabo. Haleluya! Haleluya! Sema haleluya! Amen. Yesu azamurwa yazamuriwe mu bagome. Amaze kunyaga iminyago, iyo minyago bavuga ni nge nawe. Yesu yaraje ararwana. Ndaza kubabwira harya nababwiye ngo yarazamutse abwira wa muntu ngo ntamukoreho ndahasoma. Ambwira ati ntunkoreho ndacyafite iminyago ndagiye. Ngiye gupresenta kwa Yesu Kristo. Nico gituma yavuze ngo barya bose data wampaye ngo nta numwe ngo nkeretse wa mwana wo kugira gute wo kurimbuka. Ariko abandi dore ngaba ndabazanye. Shaga ifu yuda gusa nico gisigaye. Hakumuntu azananirwa guko ariko muzaho twari turi. Muzi urugamba rwabaye. Uzaho Yesu yagukuye. Uzi intambara, uzi kwambara ubusa, uzi gutukwa, uzi gusuzugurwa, uzi gufatwa mu ijoro, ugakirwa urubanza mu ijoro. Nta muntu wayo kuvuganira. Yesu yagushaka ukananirwa kumukorera. Ngo kubyara umwana yamara ntamenya ababyeyi ni igipfu. Ni igipfu cyanyuma giheka nimba hari ibipfu muza mwumva bibaho nico gipfu. Aho duheze Imana icubahiro umuntu akango yasi kwaruhu nangiye kuvuga duhe Imana icubahiro umuntu ntaye Imana icubahiro dufukame dusenge ntafukame bavuga batishe gusura abantu ntababamo dutange ngo baratugoye tukoropye tuwogeje intebe tugiye gusura abantu turi umudiyaka turi umuvuga butumwa turi umunyamasengesho uri igiki ngahe mbwira icurika uko Yesu yagucungurike kurya ngo muri iminsi ngo sigaye ngo nshobora gufungura wumve buriya nukutamenya aho wakuwe tuzi aho wari uri tuzi naho wakuwe tuzi niyo wajana nico kibazo. Yohana abanyefeso urwandiko Paulo yandika abanyefeso ibice 4 n'umurongo wa 8 kiri jambo naryo ndariko ese ko birumvikana twebwe turi imbatari yatetswe twaratetswe titwagiye mu bushake bwacu n'abari hanze ubushake bwabo baracyabushwe. Soma Abaefeso kangahe ibice 4 n'umurongo wa 8 kane umurongo wa 8 Abaefeso nico gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajana iminyago myinshi aho aha abantu impano nushaka kurekere uri mwumvisha ijambo ry'Imana ko ndacange na kuri rya jambo ryongira gute ry'iminyago.
nicyo gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajana iminyago myinshi aha abandi impano. Yesu Kristo amaze kunesha ntiyari kuduha impano ataradukura amaboko ya shitani. Twahawe impano nyuma yo kugira gute, yo gukurwa amaboko ya shitani. Haravuga ati dore gangiza impano ko mbanyaze, ni ukuvuga ngo ibyo mwabagamo nimubireke, nimuze rero mbaha impano. Mwari mufite izo kunywa no kubesha no kuvuga nabi n'uburakari, muze rero mbereke imbuto z'umwuka, ubugwaneza, kwihangana, ibyishimo, umunezero. Muze hano muze mbapakike impano ntayugira ntuyizi, nubura cafurafura muje ngo sinza amenye yanje. Tuzi umenye yawe, kuzi umenya kurya, kutazubibaza. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Aduha impano nyuma yo kutunya. Haleluya, haleluya. Araduhindura, aratuvugurura, amaze kutuzana aratubwira ati dore ngiki kibuga ngiye kubaha impano, mukore, fanya kazi. Fanyia Mungu kazi, siku waja tumikie Mungu siku zako zote. Anza mapema sana, dumu mchana kutwa, bio usiku waja kazi nita. Haleluya, haleluya, asifiwe. Iyo usiku waja kazi itafungwa, urananirwa gukora, hari umunsi wo guhagarika, hari umunsi bizanga, hari umunsi bitazakunda, hari umunsi bizanga kuvuga, hari umunsi bizanga kutambuka. Fanyia Mungu kazi kama kungali mapema. Wizanye mu itorero waje kuryama, aha ni uguseka. Mana ngo nawe urabona ko niriwe mu kazi, ngo none nguze wihangana. Ize ihangana ake gapfe yagukuye mu ishamba, yagukuye mu ipori, ikuzanye gusa nuko urye uryame ngo kandi ngo muri iminsi bitotse ni byinshi byinshi kuri bande. Nico gituma nala siza karimba nuko twaranyazwe. Mana yangiriye neza. Sinababwiye iyo Yesu Kristo atamfata mbere nubaye Elshabab, iyo atamfata mbere agatinda kageraho nariko nshaka kugera, nabaga mubi shitani. Nuko re shitani nuko izihemba nabi nyine, igahemba abantu urupfu. Ariko no nyine ngira Imana Yesu aramfata kirikare namane njira, ngo ninjire ndinjire. Navuyeyo nanye mviriya namanza nje wese, n'ubwenge n'umutima n'imbaraga n'ibyumviro ndazi, kandi nawe urabishoboye kuko birira bamwe dushobozwa na Kristo zuduha imbaraga. Yaravuze ngo nzazambana nawe, siko twavuganye turi imbata ariko ya Yesu Kristo tuzatubana nawe. Yavuga ngo genda nguje muri burakeye ikazana nawe, yavuga ngo uraje kurara mu rusengero nayo ikagenda, wavuga ngo uraje mu ruzi ikagenda nayo, wavuga ngo uraje ku musozi ikajana nawe. Ikamikubwira ngo ikindi kikugorega ndi ndagushoboza, hizekera kugora. Yohana ibice 20:17. Akoni tusoma Makolosayi muratangara. Yohana 20:17. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 20:17. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo nje kwa Data. Reka noneho dusubire haruguru bamenye uwo Yesu yari kwabwira. Subira haruguru
bamenya ayo makuru uwo Yesu yabwiye ngo ntunkoreho. Bantu bazoza bamenya na Bibiliya batagira ngo nuducagagure mpaye toragura bati nawe ntawe uhamenya hahabikura. Subira haruguru 16 aravuga ngo Yesu aramubwira ati Mariya. Ngo Yesu aramubwira ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati Rabuni. Rabuni risobanurwa ngo databuja. Databuja we. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo nje kwa data, ahubwo kwa data, ahubwo nja kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku mana yanje ariyo mana yanje. Mariya muribuka ko abagabo bose bari bihishe bamaze gufata Yesu urugamba rwashushe, bama bahunga abagabo bose baragenda bararyama. Mariya Magdalene na Mariya wundi baravuga bati reka tugende tuje kureba Yesu ejo banye bamushingura tutamuteye na parfum. Mategeko y'abayuda babateraga parfum umuntu witabye bakamusiga nyine nana. None Yesu wandi yabonye go mwana yayiterwaga nande ngo barabyuka kare kare, ariko nabo bariko bapfa kubyuka nyine akababaro gusa. Tibashikaga ngo bamuhamba bamukure mu gituro bamutere parfum, ariko akababaro nyine bama bazinduka baragenda. Mwamare kugenda bageze mu nzira gica Satani yame bongorera. Mwabagore ko muragenda na cakibuye bashizeho, mwebwe mufite imbaraga zo gukuraho cakibuye. Nuko Satani urucantege gusa niwe wa mbere. Wumva abagore bazindutse mugakirira n'ubutwari bukomeye, kandi ubwenge bwo kuvuga ngo ikibuye tibari bafite ibyikibuye tacho bari kubatekereza ubwe sema abe. Ariko ngo bagere mu nzira Satani yamasanga umwe ngo aramwatiye, ariko ko turakenda cakibuye n'induga ikuraho. Bibiliya ndizi yavuga ariko ni ngaho wabo yamubwiye ati tupfe kugenda we uzanye ibyo ngibyo kandi by'urucantege. Bene abo abagore bene abo barahaba. Fangwe se twadukoropa twenyine. Uko wabo ndi yananiwe iwa kamama ngo ntibazabakoropa bonyine. Shitani iraguteye. Unaka ndazaza. Mwasezeranye se ko igihe cyo guhembwa muzamuri kumwe nawe mwamuretse. Muzamureberwa ko munebwe. Mwigana umunebwe ngo ntazaza. Timuzamona abantu ba cotisation akamenya gutanga mu kibina mu rusengero 500 akamunanira agatanga 1000 mu kibina. Ino namwe barahaba oya ndaba ngono kuri ngo muzamumbabarira ngo amafaranga ngo se ngo mbanakurahe arya uzushira mu kibina bayavuye. Byikibina nabyo sinzi ko kundu byaje yeme, ariko na komagira ngo birasiga abantu. Ariko kwibibina njewe nabuze na kimwe njamo sinzamenya aho bizabikorerwa. Nuko nzapime ndebe uko bizabigenda. Noneho baragenda ngo amare gushika ikintu gitangaje ngo baje kugera hariya kuri cakibuye kuri yamva basangira arangaye, ariko babona Yesu ntibamenya ko ari Yesu. None kurya wa mugore agenda nibihababwe n'umunezero ashaka ngo amubaza ate se kwimva irangaye ninde wakuye Yesu Kristo ndamukuye hanga. Haleluya! Ngo agishika ngo aseruke Yesu Kristo yamamwibwira aramubwira ngo genda kandi ubanzurike kunkoraho wa mugore we dore reka kunkoraho ndacyafite ibintu ndagiye kwa data. Yaramati banzurike sema amen. Ja kuvuga amakuru nico cyatumye muzamwumva ko ashitse ngo avuga amakuru. Yohana na Petro ndagira ngo bama birukanga. Petro kari kazi kwiruka yamaguruka yiruka ariruka ngo asiga wabo ngo ashike kubera yamayeri yagiraga iwe ngo ararunguruka mumva. Kazareba se byagenze gute? Yohana ngo ase yari kikenya iwe ngo yamayinjira mumva. Ukumuza mubona tugira abantu barungurutse tibigeze binjira
baza bavuga amakuru yo kurunguruka, abandi barinjiye. Sema amen. Yohana winjiye ngo ashike amatora imyenda ngwa arareba ngo akaza akuraho gutya arareba neza. Ese warinjiye wararungurutse bimeze gute? Cyo gituma uzubabaza amakuru ya Yesu ndiba yazi yarazose atentitu yazi kubera iki bararungurutse. Tumibya Yesu byakunaniye wararungurutse wa byakunaniye bikagutatiza, batera haleluya ikakumerera nabi, basenga bikakumerera nabi, batambuka rambirwa, bavuga ngo za haleluya zitatu zikaba zirakuramiye. Umuvuga butumwa yavuze ngo ariko nawe ngo arya maneno yose ariko avuga kubera ikwera iki kurunguruka. Ejo arabavuze ngo ntibamenye ko ngo namaze amasaha 2 kuri hariho abandi ndeke kuba ariko musanga mwebwe akanyota ari kenshi. Tiyabuze umuntu uvuga ngo yeme ngo reko nawe yavuze ngo yavuze ngo se ntazaruha. Nakubwiye ko narushe. Ko gusaba shaka ngo ngabanye se niwe wambwiye siwe wambaye iminota kubera kurambirwa kwawe gusa, kubera kutinjiye indani. Abantu binjiye ntibaza barambirwa. Ni yapfukamye gusenga uzugira ngo none yaguze uwo mwanya wose. Timuzamona mwebwe ko abantu batamba hano bagatamba gahoro wamara ukamubona bamwe bagize gutyo. Wari kuja kwidwangarika hari utabishoboye. Kuraja kuri abangaba bagira gutya iminota 30 40 50 isaha ikarangira bataragira, nawe uje kwipatika ganto ubishobora. Banza witonde tambira umundebe ni wicara ntawe ukureba. Abandi bageje hagati gitaramo cyashushe ukamubona umuntu ayamagira gutya hashi. Murashabona nza gutamba kandi nari uwa mbere gutambira Imana ndanabikunda, ariko kubera uburuhe sigaye ndambira hari kaguma nkigira hari ya gutya naruha ngamanisha hari ungondorora nakuba ngo hani gitaramo cyashushe ukamugira gutyo ukamumanuka hirega tuba tukubona. Simbabujije kuja gutamba, ariko nyine muzamureba neza ko muri mu rwego rw'umwuka uza kwihanganira gutamba iminota 40 gashana. Ese turacyari kumwe ko birumvikana? Sema amen. Haleluya. Twari imbohe za Satani, twari mu mibabaro, twari tuboshe, twari mu gasho, ntitwari kwivanayo, ariko Yesu Kristo arwana urugamba. Imana kubw'ubuntu bwayo yohereza Yesu ari we buntu, araza aducunguza ubuntu, arwanira ku buntu nta kiguzi twatanze. Aramubwira ati mada je sibyo nababwiye ni iki nari kumvuga. Arazamuka ngo ashike imbere ya se ngo aramubwira ati data ndangije akazi, barya bose nararwanye natsinze urugamba. Niyo harya twasomye ngo Imana ngira mureba ngira mwitegereza, iravuga ngo akazi uragakoze. Ireba ikindi yamuha yamevuga ngo ndaguha izina risumba andi mazina yose, ngo kugira ngo biri mu ijuru, ngo nibiri mu isi, ngo nibiri mu kuzimu bipfukame. Hari ikindi noguha urugamba warwanye abantu ukabura banza. Yari ko abamwerekaga, yari kwimwereka ati duni Yuda gusa wenyine watambamye, ariko abandi dore ngabo narwanye n'abanyazi Satani. Reka mwumva Bibiliya uko ivuga uburyo yabatsinze. Abakolosayi ibice 2:15. Ya Imana ihabwe icubahiro. Urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi ibice 2:15. Abakolosayi ibice 2:15.
mikrofone mwihute. Bice 2 umurongo wa 15 haravuga ngo kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi. Imaze kunyaga abatware n'abafite kubanyaga. Kunyaga ndimugire ngo biroroshe. Kunyaga n'injamba. Sema haleluya. Kugira ngo unyage uri Bibiliya ni kwizina avuga ngo ese ninde umuntu waba uri mu nzu yamara umujura akaza ngo akamwijirana ngo ndabanze ngo amubohe kugira ngo amwibe amunyage. Nukuvuga ngo kengeretse igifu. Keretse igifu cyapfuye mu mutima abantu b'abanyabwoba niwe mu nzu yo Mungu umwe ugihagaze. Amwe ngo yahuye n'imbwa kubera ubwoba afite inkoni ngo n'umuhoro. Yama ngo abirambika hasi ngo abwire imbwa ngo nta ntambara ashaka. Wambwa we dore umuhoro nkushize hasi n'inkoni nta ntambara njewe nshaka. Umbise ntambuke cyangwa we utambuke. Umunyabwoba bo mwinjirana mu nzu tavuze n'induru tagire gute bagakingura kandi bakazamubwirira hanze ngo nuvuze induru turakwica. Uku bari ari mu nzu n'abari hanze akananirwa kuvuza induru kandi bakiri hanze. Subiramo kirabumva icyo nshaka kuvuga. Haravuga ngo kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro. Izuba riva. Sema haleluya. Amen. Iyo warwanye intambara ugatsinda uza wivuga. Uza wivuga ibivuga hejuru ikazibasimbukira hejuru ngo amare. Ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Buriya musa mubona mwibuke ko bya jambo ejo ndagira narababwiye ngo Satani ngo iya madayimoni avuye mu muntu ngo akagenda ngo yagiye kugaruka ngo azazana uburakari buruta burya bwa mbere. Nukuvuga ngo nico kiza gituma mubona iyo umuntu aguye agasubira inyuma. Satani azamukorera kabi. Amuzamwi mukavuga muye ngo noneho ngo yasubiye inyuma kuruta uko yarameze. Kubera iki? Nukubera ko yateswe yamara gutekwa noneho Yesu akamuzana. Bwaca kandi Satani agasubira akagira gute akamunyaga. Numvise ababyeyi bamwe baherutse kufatwa gutekwa mu ibogobogo babazanye mugabo umwe wari kutubwira ngo barababwiye ati turabarekuye ariko ejo tuzasura tubafate kandi nitubafata ntituzobarekura. Muri mwebwe mwafashwe ubwo tubarekuye mukizwa n'amaguru nimufatwa bwa kabiri ntako bokubwira gutyo ukagarukira hafi. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo subira inyuma ngo umutima w'Imana ntuzugira gute ntuzumwishimira. Kandi twe ngo ntiturabo gusubira iki inyuma. None umuntu yomara kukunyaga akakuzanira ubusa akagira intambara akarwana akava mu bwami bw'Imana akisiga ubusa akambara kamere k'umugara w'imbata saho wonyine akemera gufa surupfu gusa akemera gufurupfu rw'agasuzuguro rw'abajura akemera gafa hanyuma akagufata akakuzana mu nzu yayo nguze kwicara hanyuma nakugesa ngo wigenge nguzo oya buriya muzamubona abantu bagira inyota yo gusenga sibo bagira ikintu kize kibabwira ngo kubera iki muryamo. Nzambwira iwacu nkamubwira ngo umutima uzumbwira ngo umunsi tworeka kuza tuza kurara mu rusengero Satani yo twica. Kandi niko nzambona ko Satani yo nica kuko urwango twangana ni rubi amboneye umwanya sinomererwa neza. Kuryama woryama gute shitani hari keretse mwarakoranya andi masezerano. Nima mwaragiranye amasezerano yandi mwebwe ntangorane kurya uzubona inka zo mu rugo tizazikunda gusuzumwa nk'inka zo mu gasozi.
kazo mu gasozi nizo baje gusuzuma cyane ngo barebe ko zikihari zigeze muti satani abantu yanga bari mu rusengero bariya n'abantu bariya bari hanze n'abantu ziriya ni nkamwa ziri mu rugo iwiwe nta kibazo zifitiye ni twebwe ngorane twe twavuyeyo tukazana naco gituma muzamubona ntimukaza mutangara nimubona mu itorero harimo amakimbirane harimo intambara harimo njewe sinza mbigiramo ikibazo ahubwo ikibazo ngira nuko abantu bategerezwa kuba maso kuko satani twize igitabo kimwe ngo ni mbinu za kanisa uburyo itorero rikora bavuga ko satani azatera itorero mu bice bibiri arirwanya hanze ni hariya bari abantu akabafata akabagumiziriya ntibaza noneho bamara kumunesha bazana satani akaza kurwana mu itorero kugira ngo bari hanze nibabona indwano ziri hano ntibasubira kwemera kuza hano tudakinze imiryango ategerezwa kwinjira kurwana nose tutabaye maso ni gute tutorwana kandi hano ariho satani ashaka Higa satana yifuza ko twosohoka twese tugasubirira ibyo byifuzo bye sinzi ahuza kwagira ikibazo haraza kukibaza kubohwa iyo umuntu aboshwe iyo yatetswe kuhigobotora biba bigoye kurya navuze kandi satani ntawe yogirira imbabazi navuze mu buzima busanzwe ko umuntu ashobora kugirirwa imbabazi ariko ndawe satani yofata ngo mugirira imbabazi ngo azagira imbabazi ngo hakurekure se uje imbata ya gatatu nimbata umuntu yabaga imbata kubera ko yananiwe kwishura umwenda arimo wabaye imbatwa abigizwemo n'umwenda arimo kuba imbata ubitewe n'umwenda ideni urimo noneho wamara kunanirwa kwishura bakagufata ukaza kuba imbata ugakorera rirya deni higa twarapfuye Yesu Kristo komango handi yadukuye nico gituma nza numva nokora kumanywa ngakora ninjoro umwanya wose mbonye nkareba uko nogirira Yesu Kristo ibintu yankorenda birarenze nta kindi kintu kibaho ko kunanirwa kwishura umwenda uziko iyo wari umwenda w'umuntu warangiza ukananirwa kumwishura wazumubona aturutse nkariya ukama wigirisha gutya ngaho utamubonye kugira ngo ariho ko telefone zeze yaguhamagara ukamureba telefone ngo kandi kuyoba yarahinduye nimero ngo ari gade ideni niribiye ideni umuntu adashoboye kwishura jo bundi umwana umwe yarampamagaye ayambwira ngo nyine turazi tuziranye na se harampamagara ati nagize ikibazo cikinyabaga ati nagize nafashe amafaranga nakoresha akantu mu rugo ariko umuntu yambwiye ngo arampa ayo mafaranga none yayabuze ngo amare kuyabura uryo unishuza ko ndamuhunga hari ico wamarira ndetse nanga ni 30 ntari mbifite muri telefone ni 30 gusa nayo yonyine ati reka nago ntayamwohereza ikibazo kiba kirakemutse uko nukuva ngo yamye yirukanka yamamusanga mu rukundo rwiza ideni tiragatsindwa n'Imana ni ribi katubanze dusome Bibiliya Abami ba kabiri igice cya 4 n'umurongo wa mbere
ubukene ariko ubukene burakanyawe, ubukene bwo kwinjiza mu bubata neza neza. Ubukene ubukene ni bubi. Yesu Kristo yazaduha ifaranga twese nikabyo byiza. Nuko uzishaka ariko nubwo mvuze gutya ntihagire ngo ugire ngo hari abantu bazaza kuzitora. Nuko uzishaka zazishaka ifaranga zigashakwa ukazibona. Nukuvuga ngo abami ba kabiri ibice 4 n'umurongo wa mbere. Jambo naryo rizari intangaza mu kabyaramo. Bukeye umugore umwe w'abahanuzi asanga akambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanje yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishuza araje arashaka kujana abana banje bombi ngo abagire imbata ze. Abagire imbata ze. Uyu yari umupfakazi. Iyo atanaba n'umupfakazi ngo apfe kuba ari umukene ufite umugabo, yari umupfakazi udafite ifaranga. Noneho umugabo we akaba ari we wariye umwenda ngo amara arapfa. Ngo amare gupfa baza kumwishuza bati umugabo wawe ga yandiriye ideni. Wa mugore ati nta mafaranga mfite. Murebe hano babye, nari mbonye mugiye kugira kwibagirwa. Nuko ati none ga faranga hano. Wa mugore ati ukagira Imana we nta faranga mfite, mbabarira. Ngubabarire ninde wakubwiye ko wewe zana abana bawe babiri baragenda mbagira imbata, bazakora nibamara kwishura umwenda bazagaruka. None uyu mugore bimubana ikibazo, agize kubura umugabo, asigaranye ubwana bubiri, babujane buje kuba imbata. Niho yagiye ku mugaragu w'Imana ngo aza kumubwira. Ariko intangiro y'ijambo ariko ni uyu mugore nawe yari uwa mbere yamavuga ngo umugaragu wawe. Uyu mugabo yari mu gihe cha Kora na Dotani na Abiramu. Iwe ntiyagumuka ngo aje mu ruhande rw'abari abagabo. Uyu mugore ngo azi gusobanura neza yamavuga ati uyu nguyu ntiyigeze aba muri ico gipe. Igipe cyo kutubaha Imana ntiyari abari. Nubwo ari mu mwenda ariko yari umuntu mwisa ntiyigeze aje mu gipe. Ariko kedize arabara byumvise ati niko bimeze. Ati mukurikiranye hepfo siyo gamakuru mbayenjaho uburyo umugaragu w'Imana yamubwiye ibintu birahinduka. Ko ndashaka kwerekana abantu babaga imbata kubera bazbigizwe niki ni deni. Kuva makumyabiri na rimwe n'umurongo wa mbere. Kuva 21 umurongo wa mbere haravuga ngo aya mategeko niyo uzashira imbere yabo. Nugura umugurano w'umuheburayo agukorere imyaka 6. Kuwa karindwi azagende abo umudendezo atagize ico yicungusha. Ko murumva ko ndavuga burya muntu w'umwenda nugura umugurano w'umuheburayo agukorera imyaka 6, namara kugukorera akishura ibyo agomba kwishura umureka agende abo umudendezo. Abalewe bayi byanditswe nimara mboneka gusoma ririya jambo. Abalewi ibice 25 umurongo wa 39.
Abalewi 25:39. Kandi mwene wanyu nakenera imbere yawe akigura nawe ntukamukoreshe nk'imbata, ahubwo abane nawe nk'umukozi wawe ukorera ibihembo, cyangwa nk'umusuhuke ugukorera ageze ku mwaka wa yubile, ageze mu mwaka wa yubile. Uwo mwaka uzamukomorane n'abana be, asubire mu muryango we no muri gakondo y'abasekuruza. Okay, aha rero nige Mose murumva ko avuze ngo kandi mwene wanyu nakenera imbere yawe agakena. Vyarashize twebwe, vyarashize. Aravuga ngo ntukamukoreshe nk'imbata. Mwene wanyu ntukamukoreshe nk'imbata, ngo ahubwo uzamukoreshe kukorera ibihembo. Nawe twe ari mwene wanyu, ari murumuna wawe, ari so wanyu, nuko amubwira ngo aya mafaranga arabyara, ngo reka niko kazi nkora. Niko kazi ukora. Ntabyo mvuze ngo mubireke, mvuze ibyo ntokoranye. Ako kazi sinogakora nk'umukristo ngo abakristo bazabaza iwanje ngo mbahe ifaranga zibyara, sinogakora. Jewe ako mwe muzogume mukikorere, nimba karabungukiye mwarakabonye mu inani faida. Umuntu aragukenanye araje akanda kubwira ati rwose ntaho nzabona aya ngayo kubyara ukagira Imana wese nzanayabona, reka mpira ibyo 5,000 ari byo nzagusubiza ngo uyamara n'ukwezi hari hundi waje. Mana we tuzagera iwawe gute? Ukundi yabuze wavuga ngo nuko ndayo ufite ngo yatange, ngo ko pastor ndayo afite ngo ariko nawe yafite ngo yo yatasino yatanga. Tumvugire mu mutima, wagezeyo vuga ibyawe ibyo ushoboye. Hano nibyo bibazo byari byabaye. Imana yaje kuvugana na Mose, ari cyo kibazo cyabaye. Abantu bicwa n'inzara, abantu barapfa bafite abo bavukana. Kubera iki? Kubera ubushobozi buke. Aravuga ngo naza kugukorera azagukorere ariko uzo mwishura. Wa muririmbyi waririmbye yanishuriye yamyenda yose yamibariza byatuma nerade akwimutya yahishuri yanishuriye yamyenda yose yambabariza atumanerade. Sema haleluya, haleluya. Ikiguzi mabwire neza natwe niko bimeze. Twari mu ideni, ibyo twari dusabwe kugira ngo ducungurwe ntitwari kubibona, nta buryo ntibyari gushoboka. Deni ambalo tulikuwa nalo tusingelipa. Sinzi ndirimbo imwe yavuze ngo ntaco watanze mwana w'Adamu zatumyurirwa wigezaho menya kwaru nuwagiriwe ngaho nawe uzushimire kugira ngo dusubire dusabane n'Imana, kugira ngo dusubire twitwe abana b'Imana. Sema haleluya, haleluya. hari hakenewe kwishurwa umwenda. Twari mu mwenda kandi twari gufata utawishuye. Mwibuke mu isezerano rya kera ngo umuntu yarababarirwaga
kagasura kagaruka akabwirwa ati how kulipa deni byaha biracariho twari twarabaye imbata kubera iki twari gushobora kwishura ibyo twari dusabwe kugira ngo dusubire dusabane n'Imana tibyari gukunda umworera wari hagati yacu n'Imana badatana basogokuru na basogokuruza nicyo gitume ejo twasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitwacungujwe n'izahabu n'ifeza ariko twacungujwe n'amaraso y'agaciro batagira icyaha. Bibiliya ivuga ngo amaraso ya Yesu ngo yagiye avuga atandukanye na ya Kayini ngo Ayabeli yari kuvuga ngo mporere ngewe niko amaraso ya Abeli yari kuvuga. Nico cyatumye muzamwumva Bibiliya ivuga ngo Imana yahise ibaza Kayini kubera ko amaraso yari kuvuga kandi akavuga ngo ndenganura. Kayini aranishe niyo yageze imbere mu matwi y'Imana. Imana yamigaruka ngo ibaza Kayini wakoze iki? Niwe wa mbere watangiye kunaka. Iyi minako muzamubona yose yavuye kwa Kayini. Bantu bose bazabanaka n'umwuka wa Kayini. Kayini yarapfuye asiga umwuka. Yamambwira ngo ese kurambaza Abeli ndi umwungeri we. Mwumve nk'Imana kirabaza Kayini akanakira Imana. Ngo ese ndi umwungeri wayo. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo amaraso ya Kayini ya Abeli nicyo yari kwayishuza. Ariko amaraso ya Yesu Kristo, sema amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Kongere haleluya. Haleluya. Amaraso ya Yesu yari yuzuye ubuntu gusa n'imbabazi gusa. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse buzanira abantu bose agakiza. Niko amaraso ya Yesu Kristo ari kwavuga. Imana yasubiza bijanye n'ijwi ryayo. Ametulipia deni. Imana yatwishuriye umwenda. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ntimugira undi mwenda ngo atari wo kugira gute wo gukundana. Mugira umwenda iyindi myenda yose narayishuye. Myenda yo kubesha no kuvuga nabi no kurakara no gutukana n'ibindi. Uwo mwenda warishuye. Harava umukundane. Mwenda wo kudakundana narawushuye. Matayo tusoza arabatuwe rwose Mwami wacu Yesu ijambo rizima tujimbe dutsindi bigeragezo turwana intambara twizeye twihanganire byose. Matayo 18 murongo wa 25 dusoza. Bavandimwe Yesu Kristo. Matayo 18:25. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishura shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Manuka hepfo ku 10:26 umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati mwami nyihanganira nzakwishura byose. Shebuja aramubabarira aramureka
amuharira umwenda. manuka hepfo utangare nawe. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata aramuniga. Yamamuniga. Aramubwira ati nyishura umwenda wanje. Umugaragu mugenzi we eseme ko murumva umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati nyihanganira nzakwishura. Ntiyakunda maze aragenda amushira mu nzu y'imbohe. Amujanaga mu basota nihoga yamujanye ngo yari afite inzu y'imbohe se yamamujana kuri police ngo ashikara avuga ati uyu mugabo yanze kunishura mu mufunge. Tasoni ko ndakwishuza amafaranga yanje kwa ukagumuka ukikoroza nibakujane mu gasho kugezaho azamarira kwishura umwenda. Mufunge namara kunishura muzabone kumukuramo. Abagaragu bagenzi be babibonye bibaye barababara cyane. Baragenda babwira shebuja uko bibaye byose. Shebuja wamubabariye shebuja yari yamubabariye umwenda. Aramubabariye yaramupfukamye aramubabarira. None ngo amare undi nawe aramusaba imbabazi ati mbabarira. Nuko niko tumeze niko duteye. Ngo arangize we amaze kubabarirwa ngo agere kuri mugenzi we nawe umufitiye ideni ngo amutakambire aranze ahamagaye ribu n'abasirikare baramujanye kandi ribu nziza itonda baramujanye. Aba bagaragu bagarutse kubwira shebuja ati reka tukubwirega amakuru abaye hari ati byagenze gute. Maze shebuja aramuhamagara ati ngwino hano. Aramubwira ati wa mugaragu mubiwe wa mugaragu mubiwe naguhariye wa mwenda wose. Wa mugaragu mubiwe naguhariye nakubabariye ku mwenda none kuko wanyinginze nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe kuko nakubabariye. Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishura umwenda wose. Aramubwira ati wana ndakubonye muntu umwe ngo yigeze gusaba lifte ngo kumuzungu amusaba lifte kumutwara ku modoka ngo aramaze ati se kuraje umuzungu hayajiye undi aramwira ngo karajiye ati tugende. Yamamubwira nagurya icyakora abarundi bavuciye umugani ngo ibyo ubuntu bitera ubupfu. Nico gituma mubona dusa n'ibipfu nuko ibyo twagiriwe ari ibyo ubuntu. Iyo batubwira ngo gukizwa n'inkoni umuntu agakubitwa ntawosubira inyuma ngo asubire yibuke za nkoni kandi azasubira agakubitwa. Amujanye ngo amushitse atese twahageze ati vamo avuyemo nuko aramusize. Wa muzungu aragenga agera imbere aragarutse ati iba nkuwinjira hano kubwira aramwinjije. Yamamubwira nagurya naharya musanze ati vamo avuyemo. Imodoka yari yawe ngo ukuye mu modoka abana kuvuga ngo asande Merci urayibuze genda uzotwarwe n'abandi bataza bashima Merci bamutaho ngaho kutamenya gushima. Ugiriwe imbabazi ku ideni none we uhuye n'umuntu unaniwe kumugirira imbabazi. Muzi imbabazi Yesu Kristo yatugiriye, muzi ibyo yatwishuriye tuzatunanirwa kwihanganira abandi twebwe Yesu yaratwihanganiye. Muzi ibyo yatubabariye tuzatunanirwa kubabarira abandi twe twarababariwe. Muzi uburyo azaturarira ku ijoro twe tunanirwa kurarira abandi ku ijoro. Muzi ibyo Yesu yadufashije twe turi mu kunanirwa gufasha abandi. Bavandimwe babyeyi bana bacu bashiki bacu ijambo ry'Imana niko ryavuze. Tumaze kubaturwa mu byaha no mu mategeko tuhinduka imbata z'ubuntu bw'Imana, duhinduka imbata za Kristo, duhinduka imbata zo gukiranuka. Titukira abacu ngo twigenge kuko aho twakuwe twaraguzwe. Si ukugurwa konyine gusa, twari imbata zatetswe. Yesu Kristo aritangara rwana aratuzana. Si cyo cyonyine gusa, twari imbata ziri mu ideni tudashobora kwishura, nta kiguzi twari gutanga, ariko Yesu yemera kuba ikiguzi kugira ngo abone uburyo yishura wa mwenda twongere dusabane n'Imana. Niyo mpamvu
tugenda twidegembya dufite amahoro n'umunezero, ariko tumenye ko turi munsi y'ubuyobozi bwa Yesu Kristo. Twemera tuyobore azatugeza mu bwami bw'Imana. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.